Menta ka janmit kata ka khatlai tarik ukula langkot ar poar ha kapor kumbasan duna AA ka kali kebelasong da way officer na Riboy District ubabat kumu District Information and Public Relation Officer Riboy District ubak bi jarany kala syarat bat syak lembub ha ka way ketrok kabadan yo registration number ML10C sau khandai ar kat ba uni officer udang wan na jingtrei Henry kendit kensan marsen poi ha sok bhala nong thamai umsning ka kali kebosong kala syak lembub ha ka te ketrok kabadang temu ban kiu shalong kat kumbala abantim kate katrok kala syuan lembu bet nadin bat senlat na kaliang kebasyong nongnya ha ka baidei bat gene ke jinja ketiga kali jong uti officer kala julor katto katne bat lai lam no yo wud sejaka ajing sumar ban yo jing sumar Henry kumba kalong hi ka jing mensau kam dadon hadu kata-kata Henry ka sudon tang malumalah Hata. Duduk Taiwan ke dia bang ya. Diam saja. Ana sebab posisi sebab. Gam-gam mong eh kiniat mama ko, kung di makalaw to. Ni tara na kaya